Say, man. Well, there's people want to smother, man. Fuck me. Fuck me, man. Not fucking crazy, man. Hey, man. Don't fuck me crazy, man. Don't fuck me crazy, man. Motherfucker, kill me, man. Say, man. Not few people, man. Not fuck me, man. Fuck me and fuck. Say, man. Very good. He likes you. He likes him. He likes you. He likes. Very good. For me, very good. You like my ass, man. You know, fight, man. You're very good, man. I don't know French, but Deutsch, man. Germany, English. Okay, man. Like these people, man. Oh, it's those people, very good people, man. Very good. The Germany, not speak no English, man. Finland, right? Or like no. No, так само има предимно до бек. It's cool, man. Keep my fight, man. Но едно момент вчера да ги голата. Я сега тоа точно ти го кажува. Не, може, а сега ја сум ги мадеш која сум не сум тука. Ја беше тука просто од Македонија, труд, а така. Абе јас сум на тие слушам ги мадеш, аз тука има слушам. Ovo pušam join. Dobro je šo, разбираме английски и да лагат на още мърна, инče да да лагат само си подава. А сега разбираме на още още. Бате, мало много. Нормально хода. Отис, да. Слушам, да. Ой, така си го, да. Ходам. Тъмната, пиво, само дишка. И спам друг човек, кокаина. И сега може по негов филм, да оско негов филм. Па това е сега. И си насадка он на кокаина. А трябва да вземаш кокаин, да влечеш и не го приматваш. И не знаеш контакт с него. Да се дойде до контакт, знаеш какво? Той како юпата имаш. С това сега. Не, ако правим грешно му лъжи, бате. Не, ти си много бистър. Не, много хубаво си кажеш, младе. На местата им, младе. Не на места. Сега пак. Аз се разбирам те много хубаво. Не, ако има да одиш, има тия